imana amashiya habaye hajya niba yibereye kuri ndashima imana rero yakoze igitangaza yumve ko ndayishimiye aho iri mu ijuru yumve ko ukuri ndayinezerewe cyane yarakoze igitangaza ukuri imana yandindiye abana banje kuba imfubyi ukuri imana yumve ko ndayishimiye cyane yarakoze amashi kuri yesu yamugiriye neza. Amen. Amashi kuri yesu. Amen. Amashi menshi kuri yesu yamugiriye neza. yesu ashimwe Amen. gushima imana yo yanyemereye ko bifuza ko nshika imbere gushima nanjye tuyiha amashi Amashi menshi. icya mbere ntabwo gushima imana ko yandinze agahinda ndamarira ndagapfakara icyo ndayishimira cyane Amashi menshi kuri yesu yamugiriye neza. umufasha wanje yaragwaye byari ibihe byoroshe ariko imana yarahabaye iramurwanirira yarakoresheje amayegizome biranga sikanere biranga ariko mubwira hashitse birakunda birashoboka Nidukomere yesu amashi yankoresheje nanjye si jewe ariko ni yesu yabikoze. kuri imana ikongera amavuta Amen. nuvuga ati de fantasi yanje yitahaza badapfaka ikera ndayishimiye cyane kuko maze kubona ibyiza bitandukanye imana yumve ko ndayishimiye Komera yesu amashi mugeza. Uyu mudamu umugabo we ni wa wundi nababwira mu gitondo. Umwe nababwira mu gitondo imana yakuye mu rupfu hariya mu bitaro. Imigisha mikucagata nyene ukumva nyene kucagata. Burya ninde amaze kugwarinda. Ndagomba ngo imigisha ikucagate kujya nyine. akimara kubivuga je nabona inzira y'ibintu ndashaka gukora kuko hari abana je na mama dusanzwe tugurira ibintu bya uniforme abana bashaka bakinana je na mama twaricaye turavuga ati aba bana tuzobagura twebwe iwacu deja tubizi aba bana tuzobagurira gute
iragahezagirwa. Nawe we utararonka. Haleluya. Tumba twakomera amashyi Yesu Kristo. Ariko ndashima Imana cyane rwose ko yemeye ko mpagarara muri kino kibanza. Ibidasanzwe cyane rwose. Hari umufere namenye hano ubu ndibaza si ubwa mbere wambonye ndetse n'uri aho hariya. Haleluya. Ndagomba ashima Imana ko hari igitangaza yakoze. Hari agatelefone mperuka kumva uhereye ejo, bivanye n'umushahara nahora nkorera, Imana yashumbushije Fuade. Tukomere Imana amashyi yamugiriye neza. Bene ako kararyoha cyane. Baransengeye, sinari mfise impamvu yo kuza hano uno mugoroba, ariko naje nk'ubwoberewe cyane. Haleluya. Nimba Imana yokora ikintu vraiment tuze tubikora dushima Imana. Haleluya. Ariko mpwemu yera yangobereye cyane, numva noza hano. Haleluya. Je sinari sanzwe sengera hano, ariko nagoberewe cyane rwose kumva noza hano. Haleluya. Nukuri Imana ishimwe. Iki kibanza ndumva harimo Imana cyane rwose. Cyane niho yibera. Niho yibera. Kuva umunsi twabonana n'ubu hari amahinduka cyane rwose bivanye n'uko nari. Haleluya. None Imana ibishimirwe rwose, nta kindi norenza ngaha. Dukomere amashyi ku mwami wacu Yesu Kristo yamugiriye neza.